avoyeon Fayang atatoi Yolangeta Jisu hoien seon hanueta Nasareti Eon hanueno pouta Nasareti Yora kektean irise Hori sunakta Ma famori ferehitje Ma iristo mayan Kafates poetei Poti mangaru emani Kaya ke onohon tale meri Kaunso signice mesa Letio se fama Saimoni machutasa Ma famoria sa feia Ereko Jisu Jisu e anta parofia Kat vara E fate o kinga Gnat se make On hanu ono pauta Maon kainang pauta Maon ri pauta Parofiota kades Fakte o kyang rae Makotei Jisu karisto kadre Ngaru eman raetai Ere korise pilifi Horise papilifi No alkimea e oris Fayenga feyang ne araksa ekte Fayang nekat mamara eiris Kates rae pilifitsen Garu emanon karistota Irisa foi vahia Seon marmaranga Kairis kata yeregra Iris kat pilifrase Kaya ke fateis Jisu Yo leon fama chone oita Ma fateis poetei Tenete atakwai Ma famoria sa feia Yereko Jisu Jisu e anta parofia Kat vara E fate o kinga Gnat se make On hanu ono pauta Maon kainang pauta Maon ri pauta Parofiota kades Fakte o kyang rae Makotei Jisu karisto kadre Ngaru eman raetai Ere korise pilifi They took offense at the Lord Jesus Christ. And Jesus said, a prophet is not without honor, except in his own town, amongst his own relatives, and in his own home. Ma famoria sa feia, ereko Jisu, Jisu e anta parofiat, kat vara, e fate o kinga, gnat se make, on hanu ono pauta, maon kainang pauta, maon ri pauta, parofiota kades, fakte o kyang rae, makotei Jisu karisto kadre, ngaru eman raetai, ere korise pilifi. And Jesus did not do many miracles in Nazareth, his hometown, because of their